Amen. Ngade uNkulunkulu, ngiyambonga Jesu, ngiyalifoba ngaphansi kwegama lakhe. Ngibonga lifuba la ngiphalula ukuthi nami bengingafakaza ngaye. Not because ngento kahle kodwa ungihawukele Jesu, mina ngiyimbongolo yena wangisida. Ngithi Nkosi Jesu, entsambama Baba ngiyaphenduka. Emlweni wami akuphume liciniso lodwa, ngingafuni lihlwele. Cela ukukhuluma kuwe, ngikhulume nakubantu bonke, South Africa wonke. Cela ukuthi wonke lothuwa le message angayigcini, ayiphushele wonke umzalwane wase-South Africa egameni laJesu. Kuneminyaka lapho khona iNkosi Jesu iyangikhombisa khona South Africa. Short lo mnyaka lo is 2017. Inkosi ingikhombisa nge-South Africa. Ngabona ingadi yehla, le ngadi igeleta njengemfula. Uma ngibona ingadi igeleta njengemfula, inkosi yathi la khuluma ne-South Africa. South Africans, uphendukile awukaphenduki. Inkosi yathi batshele ukuthi you are not allowed ukuchitha ingadi from now forward. Wachitha ingadi, nengadi yemndeni wakho yonke itawuchithwa. Amen. Then-ke ngisinga le ndzaba le, inkosi yangivetela seyisi-ke South African kunemoya webusathane lo lingenile. Lo moya lo lingenile lo wekuthi ningabi nebuntu kodwa nibe nempilo yetilwane. Uma tilwane tidlala todwa, bantfu abadlani bodwa kodwa bantfu baphila impilo lefanele bantfwana baNkulunkulu egameni likaJesu Kristu lwenkosi. So-ke why ningevani nodwa? Because nibuswa ngumoya wasathane. Kulama authority lakhona onke kude likholwa, kugcwele emahedeni. Ngaba president konke nje kugcwele abantu labatigebengu. Inkosi liyakuveza phambi kwaveza bonke abantu labengamele betikhundla letinkulu South Africa. Ngabona abantu bonke tigebengu, yathi inkosi tigebengu yabona, they need to repent. Bantfwana bami kudingeka ukuthi bangasubmit ngaphansi kwemtsetfo leshaywe ngulabantu laba labakhonsatha enyokeni. Amen. Then-ke inkosi intfo leyayisho phambi kwami, ngiyeva la ncikade yaNkulunkulu ubuta ngendzaba ukuthi uNkulunkulu uthini ngalabantfwana laba labatelwe ngama-tribes ukuthi kusuka South Africa kuthiwa umfati uNigeria wamshada. Then manje ama-South African asavuka asacosha abantu noma-ke asalwisa labantu betive boZimbabwe tangaphandle basebayalwa. Kutaba inkinga nabe South Africa atawubita lilaka laNkulunkulu kanti vele liyeta kwini. Nilibite early nini ningasinziswa, nilibite early. Kutaba inkinga ukuthi ibitela ini lulaka ngoba we are not ready for the anger of God. Ngoba labo bantu labo as long babantfwana baNkulunkulu abasibo betive kini kodwa bakini. Why ngisho kanjalo bazalwane? Kunami bhuti labe ngilokhu anekhonta esondweni. Ngalelanga ufika esondweni uthi Nceku, sengifuna umfati mina. Manje uma ngifuna umfati ngente njani? Ufuna umfati. Ngithi mina, utawufuna ukujika eMozambique uyothatha khona umfati ngoba wona usiloliswati. Khuluma mina, nami ngisenga inkosi sengenginikele ngalokuphelele. Uma sengithandaza isinkosi umbitelani umntwanami ukuthi akasiloliswati ngoba ekukholweni kude umZulu, kude umXhosa kodwa kaKristu Jesu munye umuntu. Once nje wahlanzwa nguNkulunkulu munye. Uthi phela khumbula mntwanami indzaba yaPetro nabo Ananias. Uthi Petro inkosi imtshelile ukuthi angafanele kusho ukuthi umuntu ungcolile. Amen. Lokusho ukuthi South African labantu labo betive lenibaqoshako lenibashisako, nangabe kunemuntu lowamshisa labe phenduka embamba, I'm telling you, you have caused trouble for umndeni wakho. Ngoba bonke labantu lengilokhu nithi abaxoshwe bantfwana baNkulunkulu nabo.
noma bangasibo bantwana baNkulunkulu. Akasho Jesu ukuthi bacosheni, kusho impilo yenu yekuba bantu labanye. Kutawuhlupha kulabantu laba labangilokhu bavusa irayothi nangabe kunebantwana baNkulunkulu. Inkosi Jesu ayivani kuphukudwa. Ncekade yaNkulunkulu, there is no foreign marriage, kude umshado foreign nangabe umuntu ashade leSiswati noma-ke leSiswati lishade nemZulu noma-ke iSiswati lishade nemZimbabwe, kude sono as long labantu laba nangabe bakunkolo yinye ya Jesu Kristu waseNazaretha. Kutawuhlupha nangabe kutawusuka mine ngiyawuthatha umZulu loli-Muslim. Nangu umuntu wetive ngumuntu longathobeli kuJesu Kristu lwenkosi yemazulu nomhlaba, kodwa umuntu lolisemba lakhe liKristu Jesu ncekade yaNkulunkulu akusuye wetive. So South Africa, bukani indzaba le, inkosi inihawukele and iningi lenu nitawusala ngenxa yebusathane lophila kini. Bonke labantu laba ncekade yaNkulunkulu, laba bantu laba indalo yaJesu abasibo boramthuthu ukuthi bangabulawa like boramthuthu. Bantwana baNkulunkulu, wonke locise ingadi yemuntu isemahlombe akhe. Ngiko uNkulunkulu athi Kayina akazuzanga lutho ngekubulawa umfowabo. So uthi Jesu, Kayina, ingadi yemnakeni ikuwe. So ingadi labantu le lenibabulalayo left and right, nithi mashangane, nithi bobani bani, iseti kwenu. Labe kungakusho ukuthi South Africans, lithuba lenu kuleli, sinziswani niyekele kuphila impilo ngoba amathuba aphela. Njengoba nihleti nje emotionally kunebantu labahambile, ngabe wena njengobe uyiserial killer noma-ke unezinyofyobha unelibandlululo, awutibusi ngabe awubandlululi bantwana baJesu, ngoba wonke lo bandlulula uJesu ungafika kini ngilambile nangambathisi. Athi umuntu kuphi, athi wonke lowafika lambile wangambathisi bekungimi loyo. So wonke umuntu lobitwa ngeChristian lofikile, whether ngumZulu whether ngumShayina lona Kristu akasiye forward kuwe, kodwa sewakini ngoba seniphila ngomthetho munye, baboni semunye. So kude-ke bantwana batwanga babe munye laba ngabe baba ma-foreign. South Africa, inkosi Jesu lamhla isangidlulisa umlayeto kini nonke ukuthi sinziswani nentelekako. Ningacala enteleke bazalwane, ningacala enteleke ngoba inkosi Jesu itakukhanza ukulowo mkhuba. Utawusala ube utibita ngamntwana kaNkulunkulu. Ningathi bambele nibe nemasondweni. Nawe alungayi esondweni ngumuntu lo, unemndeni wakho nawe lokhona. Ngabe lo mndeni lonaye ungafiswa yini ukuthi bakini bantu bentiwe lwentiwa kona wena. Bahambe bathathe abantwana emakhaya la bahlala khona, bakhulise bese baqoshwa noma-ke babulawa awakini. Abulawa kusuka awusilo live lakho, lihamba la ngoba unekhatsha lenye, aqoshwe abulawe. iBhayibheli lithi yintani labanye lento awuthanda ukuthi kwentiwe kini. Jikisa le ndzaba mntwana enkosi, ukuthi nangabe lenikwentako lenihlelako sekuhlelelwa nini, nitawuva kunjani nini. Nanitawuva buhlungu njengoba nabo babuhlungu, inkosi Jesu isanginitshele ukuthi South Africa, peace be still. Peace be still egameni laJesu. Umoya wekuthobeka nemoya wekufula nemoya wobunye awube kini. Labe kumele kwentiwe manje bekuthi lona loyo sek-announce ukuthi inkosi Jesu semnyango masinyane aphenduke abambe uNkulunkulu ngoba uyabuya masinyane. Inombolo lami +2 687827 9466. Cela kuthandaza. Babe uNkulunkulu entsambama, sivile inkosi kukhulunywa ngawe emhlabeni nonke jikelele. Nabantu bakho Nkosi, sitha sibanike impilo nabo labangathi ukuthi impilo enjani. Le mpilo le
lesinikwe kuyona Nkosi, kube impilo yethu ilwane. Lapho Nkosi nangibona lo munye, ngimbona Nkosi afana nangilokubi, kodwa Nkosi mina ngitiva ngathi kufuna ngifane lokuhle. Nkosi Jesu, lekelela sive sakho Baba, nabantwana bakho bavule ingcondo, bathi kuso wonke umuntu uyindalo umfanekiso kaNkulunkulu, noma engasiphi isive, as long abitwa ngemntwana kaNkulunkulu, as long abitwa ngemkhristiyeni, umntwana weNkosi Jesu Kristu lebuya masinyane. Nguloko nje engathi angikusho, South Africa, peace, be still. Before it's too late, come back to God. Come back to God. Inkosi yemsa ayiniside. Amen.